adakah corak trade dekat market akan berubah dalam masa yang akan datang? Yes. Macam saya cakap, market akan berubah-ubah tetapi human behavior tak akan berubah. Selagi anda tak buat apa yang losers buat, anda tetap boleh jadi profitable. Okay. Muhammad Aziz, macam mana nak belajar buat journaling yang baik? Apa yang perlu kita capture? Okay, jawapan dia journaling yang baik adalah before and after. So, you kena capture screenshot masa entry dan explain dekat gambar tu kenapa anda buy ataupun sell. Lepas tu bila exit, anda ambil screenshot sekali lagi dan explain kenapa anda exit. So, bila entry kena explain, bila exit pun kena explain. Contohnya, exit sebab dah profit 10R. Contohlah. What is your ideal time to trade? Okay, good question. Ideal time to trade adalah mengikut kelapangan masa anda. That's the ideal time to trade. You free waktu pagi, you trade pagi. You free waktu petang macam saya trade London session. New York session jarang saya trade. Saya hanya manage position saja masa malam. Sebab apa? Itu je waktu saya boleh trade. Malam saya tak boleh trade sebab saya nak tidur awal. Okay? Saya keliru masa trade dengan masa analisis. Another good question. Saya tak akan buat analisis awal-awal. Masa nak trade itulah saya buat analisis. Sebab bila anda buat analisis, sebenarnya sekejap aja. Kalau anda buat analisis pagi, lepas tu petang, apa yang akan berlaku adalah anda akan ternanti-nanti. Silap-silap anda FOMO. Fear of missing out. Dan lebih teruk lagi kalau anda entry terlalu awal, lepas tu loss. So macam saya, very simple. Saya akan start tengok chart pukul 4 petang, iaitu lepas sejam lebih London session. Kemudian kalau ada decision, saya akan trade. Kalau tak ada, saya skip lah. Lepas tu bila dah petang, saya dah ambil anak sekolah. Saya dah saya hanya monitor position saja ataupun manage trade. Okay, soalan seterusnya. Cik Arifin, saya modal kecil 500 US tapi untuk sebulan 3 to 5% sebulan. Untung saya withdraw. Kemudian mula semula 500 USD bulan depan. Logik tak? 500 jadi 500,000 USD. Tak logik tuan. Kena expectation, kena realistic. Nak 500,000, kalau nak cepat, gunakan jalan prop trading. Jangan harapkan 500 jadi 500,000. Tak akan tercapai lah benda tu. Boleh capai. Kalau 100% sebulan boleh lah. Tapi kalau 3 to 5% sebulan, saya rasa kalau kita umur 100 tahun pun tak capai lagi benda tu. Harus guna right tools atau boleh je pakai telefon? Depends on your skills. Okay. Dan juga familiarity. Saya akan tengok pakai desktop tapi screen satu je. So itulah dia. Kalau saya lah, saya pakai desktop. Kalau you bagus pakai phone, you profitable, carry it that way. Teruskan. As a student, how much should I invest in FX? Not how much should you invest in FX is zero because you are a student. You don't have money. So don't use your student loan to invest in trading. But you can use that money to learn. Okay, belajar tak apa. It's okay if you use that money to learn. Invest in knowledge, not in the market. Especially when you don't have that much money. And even so, macam saya cakap lah, kalau you ada duit banyak, you baru start trading, trade real account, memang you akan rugi beratus ribu. Semua duit you akan habis. Macam yang kisah tragis tu, kumpul duit daripada lepas SPM, 300 ribu beberapa bulan je habis because of trading. Jangan jadi macam tu lah. Don't be like that. MK, apa patut buat kalau dah profitable? Invest or buat business atau apa? Jawapan saya adalah invest. Diversify. You boleh buat business, tak ada masalah, tapi janganlah yang akan menjejaskan you punya mental capital. Daripada elok-elok tak ada business, bila buat business sakit kepala otak fikir macam-macam. So jangan sampai macam tu.
Macam saya diversify lah. You masuk ASB, beli emas, beli kripto, invest pada stock market. Bila you invest pada benda yang kita tak perlu monitor, itulah yang terbaik. Dan bila kita tak harapkan profit, itulah yang selalunya beri profit. Sama juga contoh kita beli rumah kan. Kita beli rumah sebab nak duduk. Tapi lepas duduk 10 tahun, value naik. So nampak tak? Kita punya niat ataupun tujuan kita beli bukan sebab nak buat profit, nak buat untung kan. But itulah yang akan itulah pelaburan yang selalunya akan bagi anda profit yang paling besar. Tuan MK, entry better pending order than market execution. Yes. So soalan yang bagus. Okay, nak PO ke instant? Jawapannya always pending. Sebab apa? Pending order limit order. Jangan stop order, jangan market execution. Sebab slippage. Saya paling benci slippage. Kita klik dekat harga katalah 566. Tapi bila trigger 570, slippage 4 point. Itu benda yang saya cukup benci lah. Kalau kita pakai stop order dengan instant. Teknik dalam buku Pacer masih boleh pakai lagi dengan keadaan market masa ni? Ya, boleh lagi. Masih lagi boleh. Fokus satu pair atau banyak pair? Saya banyak. Tapi bukan banyak semata-mata banyak. Banyak untuk session tersebut. Macam saya trade London session. Saya akan cari instrumen yang bergerak aktif pada waktu US session. London session. Macam GBP, Euro, Gold dan beberapa lagi yang lain. Saya guna TradingView atau MT4. Saya guna TradingView untuk buat analisis. Dan saya benci MT4. Saya pakai MT5 saja. Big lot one entry atau banyak layer small lot? I always go for big lot single entry. You layer, you buat pening kepala je. Axis Select still a good program. Yes, Axis Select still a good program. Tapi jangan semata-mata buat Axis Select. You kena diversify. Buat semua benda. Prop trading buat. Because Axis Select ni dia ada maturity. You dah hit target, kemudian tunggu 30 hari. Hit target, tunggu 60 hari. So, sementara nak tunggu tu, apa you nak buat? Takkanlah you nak duduk saja tanpa trading. So, that's why program tu sangat-sangat bagus. It's free. Tak payah bayar yuran. Cuma kena deposit dan trade saja. So, buatlah. Tak ada apa-apa yang... there's no negative side about Axis Select. Position trader or scalping better? Dua-dua not good lah. Scalping very stressful. The best option, day trade ataupun swing trade saja. TradingView guna chart broker apa? Okay, saya ada yang Pepperstone dan kebanyakannya saya pakai FXCM. Terima kasih. Adakah pembeli buku Pacer yang sukses? Ada. Tapi semua statistik sama je. Berapa orang berjaya belajar dengan Market Wizard? Sama je, 95%. Berapa orang yang berjaya dengan belajar dengan saya atau Pacer? 95% loser. 5% saja yang akan win. MK berapa banyak akaun ni dan macam mana nak handle? Tak pening ke? Saya tak kira berapa banyak akaun saya. So macam mana saya manage adalah melalui copy trade. Saya ada subscribe sistem copy trade. So saya trade satu akaun, yang lain semua akan copy. So these are the things yang orang panggil tools lah dalam trading yang akan membantu. Bolehkah kita trade semua market? Boleh, sangat-sangat boleh dan disyorkan. You need to trade as much market as you can. Sebab bukan semua market tu ada setup. Kalau dekat satu pair tak ada setup, you boleh tengok dekat instrumen lain. 20% consistency pening lah. Have to trade one day with profit. Then the rest have to trade new day. Any tips? My tips ialah kalau prop trading yang ada consistency rate ni
saya dapati ini my opinion ya. My opinion ialah you kena ada luck lah. Betul-betul you kena ada luck. You punya luck tu kena betul-betul tersusun, and then the market is really aligned dengan you punya strategi. Then you can profit like every day. Then you boleh dapat. Kalau kejap profit, kejap loss, like you said lah, dia akan affect you punya consistency rate. And the benda kita paling benci let's say you lost 1% hari ni. Esok lost 1%. And then on the third day, you profit 4%. You maksudnya you profit 4%, dia cover your loss 2% and you net profit 2% kan. Tapi dia akan menjejaskan you punya PC, profit consistency. You punya PC akan naik. Sebab apa? You profit 4%. Sedangkan hari lain you profit 2%. So you punya profit ataupun PC tu memang akan naik. So please, ataupun bukan please lah. So my opinion macam tu lah. You really need orang panggil lucky strikes. So the market align dengan you punya strategi, you nampak market clear, then that's when you pound ataupun you ni lah, you stack lah.